أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس كتاب الأدب المفرد 26. نویسکار مؤلف امام البخاری، ترجمه ورگر پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. باب يحثى في وجوه المداحين. اف بشه در حق وداكو روی ندن کسی مدح هوا دیگه او کسی مدح هوا دیگه روی ندن و آخل روی ورکن. حديث 300 نهي عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء. ش مجاهد هاتا نقل كرن و اويجش أبي معمر نقل كريا دبجه المجلس كده زلامك رابي مدح سروكي كيكر، يعني يك سروكك أميرك وده حاضر بميرك، يعني أميرك وده حاضر بي أميرك أمراء وده حاضر بي وجا زلام رابي مدح ويكر. فجعل المقداد يحثي في وجهه ترابا. مقداد رابي أخ روی ورکر، پنج اخ عرده راکر و لی ورکر روی مدح کرد، روی مدح. وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. گاه پیغمبر خوده امر من کربی ام آخر روی یه مدح خلقت که مدح انسانات که مدح زیده ام آخر روی باورکی. وجا معنوه آخورگرنه چیه؟ عالم گلک شروفه در حق به مسئله دا آن زمان یا هری مهمتر اوه، یعنی یا چه پیشتر، یعنی پیتر ده قبول کردن چیه؟ یعنی تشکو که بدن و دوی و بگیره، یعنی آخر دوی روی و ورکن معنوه چیه؟ یعنی تشکو که کتکو که بدن دست و چرا مدحه هوت که دقیقا هم منفعت قنجی کل وابکی، يعني أو شاعر أو مداح مدح هوات يعني مدح أنصالات كن تشوف كده في أوفر كن وشان قليش كده بدن بلا دفش أو بردن بلا دفع خاب بگیرن. يعني يا معناه هري بيشتر أبا وفجأة بله مقدار نهولي فهم كليا مقدار أف ولي كل پیغمبر خود چو گوتی ولی فهم كليا، يعني حقیقتا آخر روی وکنه بيجن بس وبس مدحوب كن هن آخر روی ورکنه، يعني ورکنه بجا مقدار هولي فهم كيا وهنده ويدا فهم كلا هناجي هولي فهم كيا عالما، يعني آخر بوفجن بروا بيجي نه تمت حمدي كي اما ببي آخ، يعني عاقبت ما حميم مرنا و ام حميم شوية قوره دا ببي آخ نه بابتت مدحمه بكي، يعني بتقيمة شكل وجود او مدكي لبله ام حمي عاقبت ما مرنا و ام نلايق بابت مدحي، يعني لبله ياش حميو بهتر قبول ديتي و حاجكو ما قوتي يعني كتكو يبدا بواب كم بدن و بلاش قامت. حديث 340 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر عبد الله ابن عمر هاتا نقل کردن خودش روی باوی راضی به گوتیا پیغمبر خود هولی گوتیا اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ها وقت که هوا اوکو مدحگر مدح قصد خالکردن و ولی برا زیده و بلند کنه وقت هوا او دیتنه و آخر روی وورکن آخر روی وورکن و حشکو معنی ما گوتی چند معنی به هنا. و هولید گوتا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي نخير ما سر يكي روفت حديث 341 عن محجن الأسلمي. محجن الأسلمي نوف الصحابي كا شوي هاتا نقل كرن قال دبجا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي پیغمبر خود دست مرا گرد فانطلقنا نمشي حتى صعدنا احدا اما دست رواچانه کرد ام ویرو رواچوی حتی ام چوی سر جوی احد.
فاشرف على المدينة وللجهر دا المدينة نيري بجار مدينة نيري مدينة منور. فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ويل أمها من قرية وای یازوخش وی باجار را وقتی که به زمان که به یعنی یازوخ یعنی یه گلک مخابلش وی باجار را روژه که به زمان که به یتروکوها اهلوها یعنی اهل و ترک بکه اهل مدینه ترک بکه که اعمر ما تکون یعنی یعنی زیرو آواهی خدا یعنی کوی نهایت آواهی خدا ولی تا معمور ولی عمارگیری ولی آوا و ارده و خانیر و همه ولی سپحی آوا و جا خلقی و ترک بکه هنگه مخابش وی باجاره را. یأتیها الدجال فیجد على كل باب من ابوابها ملكا فلا يدخلوها هنگه دجال به او درجال بیجن دجال آخر زمین یه به و یه بنره هر دری که باجر او دری معلومه دورا باجر او دهنه هر دری که او که داخلی باجر بالبر هر دری که ملیاکتی که هیا فلا يدخلوها نگاره بکه باجر دجال نوچ مدینه نوچ مدینه پیغمبر خود هولی امو وجه حدیث هولی فهمدی که ثم انحدر حتى اذا كنا في المسجد وجه امش فيروش جوی احد هاتی خاره از او پیغمبر خوده ام هاتی مسجد نبوی مزگفت پیغمبر علیه الصلاة والسلام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع پیغمبر خود زلام دید مزگفت دا مسجد نبوی دا نمشت جرا چه سجده و چه رکوعه ولی مشت جرا مجا مجول بی فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا پیغمبر خود شما پرسی گو اف کیه فاخذت اطریه مدست مدحوی کرد مدست بگو زنام هولیا و هولی متقیه و هولی خیرکره فلان مدحوی کرد فقلت يا رسول الله هذا فلان و هذا فلان فلان كسا ولی مدحوی کرد فقال امسك لا تسمعه فتهلكه بسکنه و دنگته بچته دوی بی هلاکه دولی مدحوید کی او یعنی بلکه کبر بلکه عجب بلکه یعنی ولی حش خواه کرن که به دلوی دا وجه او معنویاتو بیه نفس ببه یعنی دوی بی هلاکه امسک یعنی بسکنه لا تسمعه و دنگته بلا نچوی بلا دنگته صحنکه مدحته صحنکه فتهلکه یه دوی بی هلاکه محتمل سرخواب چه محتمل بجهو از چی کسم قال فانطلق يمشي حتى اذا كان عند حجره بجو پیغمبر خود رو چو و حتی خود بر دریه مالک یا خواه معلومه حجرین وی و دن وی نزیک مزیفت وابی نزیک مزیفت وی وابی مسجد وی بی جنین وی دمان ویده خود حتی در حجره یا خواه یعنی خانه که خواه لکنه نفض یده ثم قال بجا دست خواه جل خواه تقین توز گرد بفلان دست خواه لدا و وشان و ثم قال پشت گهولی گاد این خیر دینکم ایسره این خیر دینکم ایسره ثلاثا سه نقل اف اشتغالی ها تکرار کرد قنشتر دینداری هوا مسلمانی هوا یا راحت تر دین خواهش نگیرن دین اول خواه گله نایشینن یعنی صفه بگیرن راحت بگیرن و جا عجبا افسر چه و آنی بلکه جوی زلام همه نمشتگر و چار رکوع و چار سجده ولی دواملی نمشتگر بلکه جی سر و آنیا یعنی خواه گله زیدن نایشینن خیرتر دینداری هوا قنشتر دینداری هوا باشتر مسلمانی هوا راحت تر ولی گله نه دینی هشک بن نه دین خواه گله هشک نگیره نه تمام حرام تشتا حرام نکن و تشتا فرض محقق بیبینن لبله ویده قدر طاقت خواب کن طاقت خوازیده نکنه افشتاقالی ها سه نقل تکرار کرد گو پیغمبر خوده
باب من مدح في الشعر. اف بيشه هل در حق چه دایا؟ او کسی شعرینی یعنی هلبسته مدحی که بگه، یعنی معلومه برای قصیدت گوتون شعر گوتون و سر خلیفه سر امیر و حکمدار و رئیسا آن آقا باشا مدح وقت گرن بجو که اف چول اف یعنی باشه نباشه. حديث 342 عن الأسود بن السريع عن رضي الله عنه قال أسود كل السريع هاتنا قد كرند بجا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هاتم جنب پیغمبر خوده هاتم ليك پیغمبر خوده فقلت مقول يا رسول الله أي رسول خوده قد مدحت الله بمحامد ومدحين ما هل بستك نفيسيا ما هل بستك قوتيا ملوه هل بست خدا حمد ومدح رب العالمين كرنا قد مدحت الله بمحامد ومدحين ما حمد وكنا مدح وكنا وإياك ما يتجي كرنا ما مدح خدي كرنا حمد خدي كرنا ما مدح تجي كرنا فقال أما إن ربك يحب الحمد بله رب تحش حمد ديك يعني تحمد رب خابك مدح رب خابك رب العالمين حش ذيك فجعلت أنشده ما دست شعر خواه هل بست خواه كر مش پیغمبر خود را قود فاستأذن رجل طوال أصلع من داري زلامك ولي بجن بلند وجو پرچوي ورای پرچويش پیشیا اهنوی و ورای و یا ولي مثلا پرچا سروي ورای ولي سروي رود رجل طوال أصلع فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود قود ما زلام که ازم خواست وجا سروی ولی پرچوی ورایش بیشیه و وجا بجن بلند و خود از نخواه خود جا پیغمبر خوده گو اسکت گو بسکنه یعنی ایدی بسکنه شعر خواه بسکنینه فدخل او زلام خود مالفا فتكلم ساعتا ثم خرج فانشدته مدتی که مال و پیغمبر خود را اشتغلی بشتینگه درکت مدیسا دست شعر خواه کرد مدیسا شعر خواه خواند ثم جاء فسكتني ثم خرج دیسا ایشوی ها درکت خود مال او زلام و پیغمبر خود دیسا گفت بسکنه اسکناندم حتی او درکت ففعل ذلك مرتين او ثلاثا دجا اون سه جهولی چه بی چه قوته تا مال پیغمبر خود گفت بسکنه فقلت من هذا الذي سكتني له سكتني له يا رسول خدا افكيا وجبروي تا السكناندم تقول بسكنه يعني شعرها هل بس تخا ببرا افكيا افزلام قال هذا رجل لا يحب الباطل اف زلامك وليا حش تشتو باطل ناجا او امام عمر بي لا يحب الباطل حش تشتو باطل ناجا يعني تشتو باطل تشتو بطال يعني اف شعر هلبست و مدح أبها قصيدة أب تشتها يعني بمعنى يعني حش تشتهولي ناك يعني تشتو آس تشتو نووي تجي يعني تشتو قنش حشويت يعني أف عمر بي يعني نقول نووي عمر نقول بقى أفزلام كولي بي حش تشتو باطل بفايدة ناك وجا معلومه اگر عمر دیدی و اومد مدح پیغمبر خودت که معلومه مدح خوده حمد خوده بلا بکه لوقت مدح پیغمبر خوده که پیغمبر خوده نو او تشتکل در حق مدح ویده خاطی گوتن عمر صح بکه یعنی عمر حشتش تقولی ناکر یعنی یک مدح هناب که بله حديث 342 عن الأسود بن السريع قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل أسود كل السريع أف حديث أين واحد حديث جبريوه أسود كل السريع هاتن نقل كرن دبيجا مش پیغمبر خدا را گو مدحتك ومدحت الله من مدح تكريا والهلبست خدا من مدح خدا جيكي عز وجل حديث صدو نخير حديث 343 حديث 343 باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره وقتی که شاعرک هات هلبستوانک هات و جا شعرک در حق هوا دا گود
قنجه ببکن چمکو یعنی هو مدح هوا بکه اگر هون تتشه ندیه یبچه زم هوا بکه یعنی نقنجه در حق هوا دو بیجه چمکو عیشه و اوا وی مثلا مملكت ما مطرب مثلا مطرب هنا قلج مطرب هنا مثلا مدح أغا أوجهن أو أنصر ولا هنا مدح أغا ذكن وبجو أكا أغا كقنج كي لنا كي بجو شو جم أغا ده بجو أوفد في أغا ولي بري ولي بي ها يعني تشتكو كي مبدا الشاعر دو أكو حفظ خاب الشر وش نقنجا وشم كي بشن ده بجو نحسا ما بك يعني مكتب ده أنصانا ده عن أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه أبي نجيد هات نقل كرن هو شاعرك هات جمع عمران كره حسين صحابي پیغمبر خود عمران كره حسين شاعرك هات جمعوي فأعطاه تشكو كي دوه يعني كو چند قريش پرچه به دوه فقيل له تعطي شاعرا جلو هات قوتن جي برسين قيت تشتدي شاعرا يعني أبي هولي مدح كر تشتدي شاعرا فقال أبقي على أرضي لقنا الشرف خوا جيب باريزم شرف خوا اعتبار خوا جيب باريزم چونكو أنا دمه يبش نحسن بك فجأة دقنا بو اعتبار الشرف خوا جيب باريزم شروي أجبر يقاسد الدمه باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه حقيقة أف بيشا جل مهمة أف بيشا در حقيقة چه يعني ولی اکرام و دوست خواه نکه ده وی برای بده مشقته مثلا هنه مثلا دو دوسته هبن یک دولمنده حالی وی خوشه و جا اولی قنجل هوال خواب که اوی ده ببینه برمنت و ویدو او نکره معنی با وی بکجی دست وی نوه مولوی نه مساعده امکانه وی نه مساعده و جا ولی نکنه حتی هونوی فهت بکی دی فهته و بجا نکر بوی هوا مقابله هوا را بکه برسبا هوا بدم قنجی بجا ولی چه نکنن اصول و معیار قنجل اکرام و قنجل دوست خواه بکن دقنا او نکه دراوه تانگ چون که او نکر بوی هوا قنجل هوا را بکه امکانه وی نبه یه محجوب ببلهم بری هوا بجا وی نکنن ها چون که او ها دوستید که دبره قد دیگه مثلا ده جا سه جا با ما برمنت تدا نکاری وی تا قنجب تب که اکرام دراب که یه چه کر یه دوستیت یا خواه قطاند و قصاند بری بابو لا تکرم صدیقه که ولی اکرام ولی قنجل دوست خواه نکه بیما یشق علیه حتی لی زحمت به نکارش بنوی باره در که و نکه عن محمد قال كانوا يقولونش محمد زلام نبي عالم که شو هاتن نقل کردن بجن كانوا يقولون هولي قوتان دوره پیغمبر خود دو هولي قوتان انسانا لا تكرم صديقك بما يشق عليه يعني ولي اکرام و قنجل دوست خوانه که حتی کو بنوا بپرخه نکار بن درابه نکار بن قجابه بن منتاتا و بن منتاتا و وجب و محجوب به و نکنه باب زیاره او بشه در حق زیارت کرنه دا و چه سردان هبوده مسلمان چه سر هبوده سردان هبوده حديث 345 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة هو تنقل كرن خده جرازبه أو جيش پیغمبر خده هولي صح كريا پیغمبر خده هولي دقاد إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة وقت زلام چویا سردان و برای خواه مسلمان دوست خواه یعنی زلام چویا سردان و زیارت و دوست خواه مسلمان یعنی آنجی بجبره او هات سراوی او اعاده زیارت خواهد که یعنی و زیارت و اعادت که یعنی دیسو او هات سراوی او چه سراوی آنجی راستوره چویا سراوی فرق ناکه رب العالمین هولید بشه رب العالمین کیف و رب العالمین به کریار رازید به و تفگر رازید به هولی بیجه را طبتا تحتشت باش کر و طاب ممشاکه رواچان تجی چوین تجی چوینی قنج بی
قنج بي وتبوأت منزلا في الجنة تشخرا جه الجنة دا حاضر كر تبوأت منزلا تخوش جهش خورا حاضر كر الجنة دا تجي انسان تشتك باش كر رواچانا تجي چوينا تجي چوينك قنجة و تا جهش خورا الجنة دا حاضر كر يعني رب العالمين في چوينوي راضي دبا مسلمان چن سردان هبوده چن زيارت هبوده. حديث 346 عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندرورت. أم الدرداء هاتا نقل كرن دبجا سلمان فارسی ش مدائنه ش باجار مدائنه دچار شامه و بلنگ وجا خود زیارت آمه یعنی خود مالامه سلمان ش مدائن ش باجار مدائنه دچار شامه و وجا بلنگ نب حیواناش و علیه کساء و اندرورد یعنی سروی جلک ولی هبی یعنی جمله اتکک حتی اهنشکی يعني صرف أهنيشكوي دستران ولي كورت يعني معلمة وقت مرابط دولمان وحول خوش بري جلوات دريج بين عردر وتخران مثلا سلمان نوالي بي جلك ولي متواضع ولي نورمال سربي حتى بأهنيشكي يعني كورت. قال ابن شوذب رؤى سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين. ابن شوذب دبیجه سلمان هات دیدن یعنی ما سلمان دید جل سربی و جا کموی جل قطایی بی یعنی معنی ما برای عبا هبین و جا و مثلا هول افریقای یعنی شمال افریقای الجزائر تونس وداجی و جل وردگرنه و جا يعني ويك عباكيا ويك جباكيا وجو كموي هاي أصول وأوا وجو أوكم قطويب أوكم جيببي وساقط الأذنين أو كرملويجي مثلا وجو بيناكب كرملوي وواجدتنا أو بيناجي نبي يعني جلك يعني نورمال بكم بسرمل وليبي يعني أنه كان أرفش فقيل له شوهت نفسك جلو قوتن أفتش قلقيافتا أفتش جلو پرگالا يعني تخوات جيم تخي يا سلمان تصحابي پیغمبر خدي بلا جلت أسبحي بنا قال إن الخير خير الآخرة هو النظاني اعتبار خير قنجي خير آخرتها اعتبار شرف آخرتها هون أنصانا بجلي ود بيفي وناكنا يعني منو دنيا تبيوانينه الجلي ولي متواضع بي و يعني ولي نورمال ولي ارزان يعني حتى قطعي قلت انت شوهت نفسك انت خوا كيم خست تعتبر خوا دشكين ديا قال ان الخير خير الاخره قال خير قنجي آخرته بلا خشم بكن بله. حديث 347 باب من زار قوما فطعم عندهم. اف بشه هدر حق چه دا یک بچه زیارت هنا چه مالا هنا سردانه و جا خارنه بدنه کوی چه بکن. عن انس بن مالك رضي الله عنه انس كره مالك هاتن نقل كرن خود جرازي به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار بيجي پیغمبر خوده چو زیارتا سردانا مالکش انصاریا یعنی مالکش اهل مدینه ولی من مهاجر هبین انصاری هبین انصاری اوکو اهل مدینه اصل خوا اهل مدینه بيجي چو سردانا مالکه فطعم عندهم طعاما خورن دانین بر خورن خور پیغمبر خوده فلما خرج امر بمكان من البيت وقتی به جا درکتا گو که جه کنی شما بکن ماله دا که جه کنی شما بکن جه نیشه کرن فنوضح له على بساط یعنی جلی که جرا
هات دانین و که سجاده جلی که جرا هات دانین فصل علیه سر و جل که مش کرد و دعا لهم شورا دعا جی کرد جل شورا دانی شورا دعا کرد نخیر مش کرد و شورا دعا کرد یعنی بلکه که میجا صلات الضحای که من میجا سنت نه میجا فرض میجا سنت کرد و سر پشت میجا خاش شورا دعا کرد بله لما که اصول مو خورنا یکی خورن در دامو مشورا دعا بکن خوشکو بره دلال دولا سحور لیده ده رمضان مبارک افدن جویا قصلا من هنرن ام هی وقت ام هیویا سحوری ها هیویا باشی وی دنگ دولا باشی ویا رمضان مبارک حديث 348 عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية أبي خلدة هات نقل كده عند بيجا عبد الكريم أبو أمية هات بال أبو العالية أبو العالية أو جناب زلام كه بيجا عبد الكريم أبو أمية هات الجام هات نك أبو العالية وعليه ثياب صوف جلكك هري سربي جلكه هري جلکه نفس که چی کوبی جلکه صوفیابی بره یعنی هری نه هرویشم نه تشه ولی جلک هری من جل هری جل قبنا جل ستويلا يعني وعليه ثياب صوف فقال أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان أبو العالية قو أف جل راهبانا أو يقول دنيا تركرين خدوين عبادات راهب يعني راهب نصرانية فلها اف جلجله راهبانه یعنی اوی که دنیا ترک دنیا گیرین اف جلجله وانا این کان المسلمون اذا تزاوروا تجملوا لحچه مسلمان وقتی که چند زیارت هبوده دوی جله واس بحیتر به یعنی بلا نهولی به یعنی وقتی بلا سرو جله ما بحیتر به یعنی اف جله متواضعه یعنی اف جله هو کسی که دنیا ترک گیرین یعنی بیجه بلا سرو جله هواس بحیبن اصول نا إسراف ولا نورمال عن عبد الله مولى أسماء عبد الله مولى أسماء هاتا نقل كده مولى چه اوكو أصلا خوا كولا وجا هاتي آزاد كده أفندي بسيد آزاد كده عبد الله مولى أسماء هاتا نقل كده قالت بجا أخرجت إلي أسماء جبة من طالسة أسماء كشا أبو بكر خوها يوم عائشة رضي الله عنها جبه در خست من طيالسة طيالسة ني هري عليها لبنة شبر من ديباج قدر بوستك بينيك هرويشم يعني إيبك هرويشم بيوابي قدر بينك وإن فرجيها مكفوفان به يعني فرجين و يعني اف شقو بشوه و یا پشتوه دريتي بي يعني يقوي دريتي بي فقال هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قو اف جبه پیغمبر خدا بي ويلبسها للوفود ويوم الجمعة وتكو هيئات يعني او هيئات دبلوماتيك يعني قبيلة جدروا تحت جام انجي روجا خطبه رجا اینه اف جبه وردگر تبرکن هل جبه پیغمبر خوده شخارا هلانی بی مالو خدا هلانی بی جبو تبرک یعنی خرقه پیغمبر خوده جبه وی هبی خرقه وی هبی او شخارا هلانی بی یعنی جمخواه محافظت گرا گوت جبه پیغمبر خوده اف بیهولی بی یعنی متواضع نه یعنی پینه تنه هرویشم معلوم هرویشم ایپک شمیرارا نه حلاله لبنه قدر 4 تریلیون بوسته که خمناکه و که پینه که درکه و بدانین خمناکه یعنی او نگونه هوای ده حرامه حدیث 346 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله كرة عمر هو نقل كده خد جرز بدبيجة وجد عمر حلة استبرق عمر يعني بوفما حليك يعني الجليك هرفيشم إيباك ديد فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وني جنب پیغمبر خده فقال
اشتري هذه والبسها عند الجمعة. يا رسول الله خد فيجلش خراب بكرة يقين خصوصي كديتيا در كديتيا فيجل من مناسبة بابات تديد فيجلش خراب بكرة و روجن خطبة روجن إينا ورجرة أو حين تقدم عليك الوفود يانجي وقتكو هيئة دبلوماتيك يعني أو قاصدين قبيلة يجدر با يعني دولت هاتن جمع هنگه ورگره. فقال عليه السلام پیغمبر خود گو انما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة واجلن هرویشم او وردگرن کو آخرت نصیب به نصیب باش آخرت تنه انجا او واجلا ورگرن او از و ورناگرن يعني جله كبره و أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل وجو چند حله چند جلش في قسمه و يعني هرویشم خودش پیغمبر خود را وجو پشت اینگه فأرسل إلى عمر بحلة يعني جلش وركش عمر وإلى أسامة بحلة يكش ركش أسامة را وإلى علي بحلة يكش ركش إمام علي را. فقال عمر إمام عمر قال يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت تأفجش مرة ركر لبله تدبر جبريان هو در حق جلك هولي دا تهوليش مرة قد بي تقول بي واجلا كي وردگره أبي كوش آخرته بنصيب وجا أف از شو ورگره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعوها أو تقضي بها حاجتك يانت بفروشي ويانجيته هدیه بدیه که محتاجی که خواهی ببینی نه بخواه نگیره یعنی جبه خواستم بره که خوشکو بره دلال ویدیو مال بده ببرین و حتی درسیک ده بمینه خیرو خوشیه دا